аудиокитоб дар Азия Плюс. қироаткунанда Субҳон Ҷалилов. Антон Павлович Чехов. достони хонуми Н. ҳикоя. ҳудудан 9 сол қабл бори як рӯз пеш аз шом дар айёми дарав ману Пётр Сергеевич, муфаттиши муваққати додгоҳ, барои номаҳо савора роҳи марказ шудем. ҳаво хеле хуб буд, аммо дар бозгашт ғӯриши тундар ба гӯш расид ва дидем ки як абри хашини сиёҳ мустақим сӯямон меояд. абр ба мо наздиктар мешуд ва мо наздиктар ба он. дар манзари он абр манзили мову калисо сафедӣ мекард. сафедорҳои азим нуқрафом менамуданд. бӯи борону алафи даравида меомад. ҳамроҳи ман рӯҳияи пурнишоте дошт. механдиду лочу пӯчҳое мегуфт ки чӣ хуб буд агар пешорӯямон як дижи қуринувистоӣ пайдо мешуд, бо бурҷҳои дандонаи ушнапӯшида ки бумҳо бар тоқаш ва он ҷо аз борон панаҳ мебурдем, саранҷом аз тундар кушта мешудем. ин дам аммо аз миёни ҷаву гандумзор мавҷи нахуст дамид, боде вазиду дар ҳаво ғубор печид. Пётр Сергеевич бо шавқ бихандиду аспро маҳмез зад. хуб аст, садо боло намуду, хеле хуб аст. ман ҳам аз ин хушҳолии ӯву аз он бардошт ки ҳоло саропо тар мешавам ва шояд аз тундар кушта хоҳам шуд, мутаъссир шуда будам ки низ хандидан гирифтам. аз ин гирдбоди савории сарее ки бод нафасгирад мекунаду худро чун паррандаи ҳис мекунӣ, ҳаяҷон авҷ мегирад ва қафаси дил ноҳинҷор мешавад. вақте ба ҳавлиямон ворид шудем, дигар бод намевазид ва қатраҳои борон рӯи алафзору болои бом садо дар медоданд. назди саизхона ҷонзоде наменамуд. Пётр Сергеевич худ лаҷом аз сари аспҳо баргирифт ва ононро тавила баст. ман интизор меистодам дар дами дар, ки вай корашро кай поён мерасонад ва ба хатҳои моили борон менигаристам. бӯи ғализу нофорами алаф ва саҳро дида аз ин ҷо бештар маҳсус буд. аз абру борон торикӣ бархоста буд. ин ҳам зарба баъди як наъраи басо шадиду маҳиби тундар ки гӯи осмон дупора шуд. Пётр Сергеевич назди ман омад ва гуфт: чӣ тавр буд? ӯ пеши ман дар дами дар меистод ва аз куфтагии дави сараи асп ба зур нафас мекашид. ба ман менигарист. пай бурдам ки бо ҳавас тамошо дорад. Наталья Владимировна, гуфту, ман ҳозирам буду бисотамро нисор кунам, фақат барои он ки ҳарчи бештар биистаму ҳамин тавр шуморо тамошо кунам. басо дилрубоед шумо имрӯз. дар чашмони ӯ суруру илтиҷо бо ҳам меомехт ва рангаш парида буд. дар ишу мӯйлабаш донаҳои борон медурахшиданд ки низ гӯё инҳо ҳам маро меҳрабонона назора доштанд. ман шуморо дӯст медорам, гуфту. дӯстатон дорам ва хушбахтам ки мебинам шуморо. ман медонам шумо ҳамсари ман буда наметавонед, аммо ман чизе намехоҳам, эҳтиёҷ ба чизе ҳам надорам. фақат ҳаминро бидонед ки дӯстатон дорам. ҳарфе ҳам назанед, посухе надиҳед, таваҷҷӯҳам надошта бошед, вале бидонед ки шумо азизед барои ман ва бигзоред ки шуморо тамошо кунам. ин шаафи ӯ ба ман низ бармехӯрад. ба чеҳраи пурваҷди ӯ менигаристам. ба садояш ки бо шарфаи борон меомехт гӯш медодам ва ҳамчун шифтае наметавонистам аз ҷой биҷунбам. дилам мехост як умр ин чашмони дурахшонро бингараму гӯш кунам. шумо сокитед, хеле олӣ, гуфт Пётр Сергеевич. идома диҳед ба ин сукут. эҳсоси гуворое доштам. аз ин нашъат лабханд задаму дар зери борони шадид ба хона давидам. ӯ низ хандид ва ҷастухезкунон ба дунболи ман давид. мо ҳарду мисли бачаҳо ҳаёҳӯйкунон, саропо боронзадаву нафасгир, дар пилаҳо пойкӯбон ба ҳуҷра паридем. падару бародарам ки ба қаҳқаҳаву сурури ман хуна гирифта буданд, бо тааҷҷуб ба ман нигаристанду низ бихандиданд. абрҳои ғализ дур шуданду раъд хомӯш гашт, аммо донаҳои борон ҳамоно ба риши Пётр Сергеевич медурахшиданд. он бегоҳ то хӯроки шому суруд мехонду вушт мекашид ва мағалкунон бо саг бозӣ мекарду онро чунон ҳуҷра ба ҳуҷра таъқиб мекард ки кам монда буд нафари самовор ба дастро аз пой уфтонад. аммо сари суфраи шом зиёд тановул кард
چرند زیاد گفت و اصرار می داشت که اگر در زمستان با درینگی تازه میل کنی از دهانت بوی بهار می آید. طرحی خواب افکنده من شم گیراندم و تیریزه حجره‌ام را به تمام باز کردم و یک احساس نامشخصی وجودم را فرا گرفت. در ذهنم جولان زد که من از آن که آزادم و تندرست و اشراف و ثروتمندم دوستم می دارند. این که مهمتر از اینها اشراف و ثروتمندم. اشراف و ثروتمند چی بسا خوب خدای من. سپس از اندک سردی که از سوی باغ یک جا با شبنم‌ها واردی حجره می شد در بستر غنچه شده سعی کردم و اندیشیدم که آیا واقعا پیاتر سرگیویچ را دوست می دارم یا نه، ولی چیزی را سرافم نرفتم. خوابم برد و پگاهی انگامی که در بستر خیش لکه های لرزان خورشید و سایه های جلعی نوده ها را دیدم، همانو به یادم آنچه دیروز رخ داده بود رسید. به نظر من زندگی مجلل و متنوع و سرشار از شکوه بود. سرودخوانان پوشاکایم را با شتاب پوشیدم و دویدم به باغ. بعدها اما چی پیش آمد؟ بعدها هیچی. در زمستان که ما مقیم شهر بودیم پیاتر سرگیویچ به نزدمان کم می آمد. این آشنایان روستایی فقط در روستا و تابستان ها دیرلابایند، ولی در شهر و در زمستان نیمی از فتانت خود را از دست می دهند. وقتی در شهر آنها را چای ضیافت می دهی به نظرت می نماید که در تنشان بالاپوشی فرنگی کسی بیگانه است و دور و دراز چمچه بر چایشان می زنند. در شهر نیز پیاتر سرگیویچ همانا گاهی از محبت سخن می کرد، اما حرف و هجایش نه آنی بود که در دیه صدا می داد. آن سدی را که میان ما حائل بود در شهر شدیدتر حس می کردیم. من اشراف و ثروتمند اما او فقیر، حتی اشراف ساده نیست و پسر یک دستیار کشیش است و فقط مفتش موقت دادگاه. ما هر دو، من از طفل خویی اما او خدا می داند که به چی سبب این صد را بسا بلند و کلفت می شمردیم و او چون در شهر مهمانی ما می شد تبسم زورکی می کرد. ایان و اشراف را بد می گفت و اگر در مهمان خانه کسی نزدش بود روی ترش می کرد، خاموش می نشست. صدی نیست که آن را شکستن نتوانست. اما این قهرمانان رمن معاصر تا جایی که آنها را می دانم بسا ترسو، بیحال، کاهل و وسواسند و خیلی زود تسلیم آن اندیشه می شوند که از بد اقبال‌هایی اند که زندگی خصوصی آنها را فریب داده است. به جای آن که مبارزه برند آنها فقط انتقاد می کنند. عالم را سفله می نامند و از یاد می برند که این انتقادشان کم و بیش به سفلگی تبدیل می شود. مرا دوست می داشتند. خوشبختی گویا بر به برم بود و دوشادوش با من دم می زد. من در ناز و نعمت می زیستم بدون آن که سعی کنم و به درک خویشتن روم یا به آن که دانم که چیزی را انتظارم و چی چیزی از زندگی خواهانم. اما وقت می گذشت و می گذشت. مردمان عاشق و اشتیاقمند از کنار من رد می شدند. روزهای صاف و شبهای گوارا زود می گذشتند. بلبلان سرود می خواندند. همه جا بوی علف می داد و این همه خاطرات عجیب و دلانگیز روزگار از بر من چنان که به زندگی دیگران هم خاص است تند و بی اثر سپری می شد. قدر نمی شدند این روزها و غایب می گشتند همچون تومن. اینها همه کجایند اکنون؟ پدرم فوتید، من پیر شدم. هر آنچه می پسندم و نوازشم می کرد و امیدم می داد صدای باران، غوریش رعد، اندیشه ها پیرامون خوشبختی، صحبت ها از عشق و عاشقی، اینها همه فقط در یاد ماندند و این دم در روبروی خود پهنای یک نواخت و خلوت را می بینم. در این دشت جانزاد نیست، اما در سمت افق تاریکی، وحشت. حالا زنگی در پیاتر سرگیویچ آمد است. زمستان چون من به درختان می نگرم و یادم آید که تابستان اینها برای من چی سرسبزی بودند. به خود نجوا می کنم آه نازنین های من. اما چون آنها را ببینم که بهار خویش را همراهشان طی کردم دلگیر و پرحرارت می شوم و باز همان نجوا را زمزمه می کنم. او را با پشتبانی پدرم کیهاست که به شهر انتقال دادم. یک کمی پیر و نیزنده که لاغر شده است. او مدت هاست که شرح عشق نمی کند. چرنده هم نمی گوید. پیشش را دوست ندارد.
як нав мариз асту аз чӣ чизе дилсард ба зиндагӣ пушти по зада ва хоҳам нахоҳам рӯз мегузаронад. ҳоло ӯ назди бухории деворӣ нишаст, хомӯшона ба оташ менигарад. ман чӣ гуфтанамро надониста пурсидам: хуб, чӣ хабарҳо? ҳичӣ, посух доду. ва боз сукут. дар чеҳраи афсурдаи вай нури арғавонии оташ бозӣ мекард. ба ёдам рӯзҳои гузашта омад ва ногаҳ бару душам ларзид. сар хам шуд ва талх гиристам. дилам дар ин лаҳза ҳам барои худаму ҳам барои ин одам шадидан сӯхт ва самимона моилу хостгор он чизе будам, ки аз даст рафта буду ҳоло зиндагӣ дубора боз намеорад. ва дар ин лаҳзаҳо дигар фикри он намекардам, ки ман чӣ ашрофзодаеву чӣ сарватманде ҳастам. ман ҳой-ҳою талх гиристам. чакаҳои сарамро фишурда зери лаб гуфтам: худои ман, зиндагӣ барбод шуд. аммо ӯ нишаста буд, дам намезад ва маро нагуфт, ки гирья накунед. ӯ дарк мекард, ки бояд гирист ва ҳоло фурсати гиристан расидааст. аз чашмонаш медидам, ки дилаш барои ман месӯзад. дили ман низ барои ӯ месӯхт ва ба ин беҷуръатӣ ноком афсӯс мехӯрдам, ки натавонист на зиндагии марову на рӯзгори худро рӯбароҳ кунад. вақте ӯро гусел кардан дар даҳлиз ба назарам намуд, ки ӯ пӯстинашро амдан ба таърих пӯшид. як-ду бор хомӯшона ба дастам буса дод ва ба чеҳраи гирьяолуди ман нигоҳи амиқе кард. гумон мекунам, ки ин лаҳза ӯ он ҷаҳиши барқу хутути борон, хандиданҳои мо, чеҳраи он вақтаи маро ба ёд меовард. мехост, ки ба ман чизе бигӯяд ва шод ҳам мешуд аз гуфта, аммо чизе нагуфт. фақат сар ҷумбонду дастамро сахт фишурд. ҳаволааш ба худо. пас аз гусели ӯ баргаштам ба ҳуҷра ва боз бар рӯи қолин назди бухорӣ нишастам. лахчаҳои дурахшон зери хокистар хомӯш мешуданд. сармо ҳамчунон хашмгин тирезаро мекӯбид ва боз кадом як сурудеро дар лӯлаи бухорӣ тараннум мекард. пешхизмат ворид шуд ва пиндошт, ки ман хуфтам. садоям дод. сомиёни азиз, шумо ҳикояи Антон Павлович Чеховро бо номи достони хонуми Н дар таҳияи Обиди Шакурзода шунидед. аудиокитоб дар Азия Плюс. қироаткунанда Субҳон Ҷалилов.